Karena masjid itu adalah tempatnya barakah. Magina on Roma barakah, dena sembara tu tautama masigi. Kemudian yang kedua, yaitu masigi si tembus langsungi nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka riwayat pura ubaca Pak Bu dalam salah satu kitab risalah, maka dah dena tak bangun sit di masigi risid dia onrong narekodena pura tati waidio na nabita ko tu. Apa iro nabita watun na sebelum mate menjelang kematiannya pura mapasame mato na podangi sahabat-sahabatnya. Maka daya ko pole mate-mate ku baja sanga dia ambilkan air dari sumur Gars untuk memandikan saya. Jadi ya tu Nabi ta idio tanya we samsam idio wang tania. Biasa bitang katau mate we samsam na dio ngang. Sebenarnya Nabi itu dimandikan dengan air sumur Gars. Ya kong ka jamaah ko mandarhilau umrah tapodangi pembimbita maka dawat digalau berziarah di sumur Gars. Ko tu Madinah, dia nama soli wajah 20 rial kayaknya itu. Lauki okoro malai wena. Beberapa bulan lalu itu direnovasi sehingga ditutup. Sekarang sudah terbuka kembali. Dena meti rubungin letu ya sewe. Ya memang toro wena doangi langsung nabita. Jadi air yang didoakan langsung Rasulullah. Ia naro wena nabita watuna idiowa. Denang kana lari nota naik kopura iboloran nabita. Lari menrek mi lagi. Setiap disiramkan air itu justru berputar naik ke atas. Ya natunang kabiasa patapun atau pandrita maka da patareka maka da larhilau ke gay waidio na nabita. Nasaba angkat tu tau dio nabita sahabat. Tapala ia sanayero. Aja no podangi tasapa bani. Itu niga tau dio nabita tapala ia sana. Insya Allah dia nabuta matata. Berakat itu. Dia tak kacamata kota apalah ia tu nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah, ia watuna mate Nabi tak dimandikan dengan air sumur Gars. Ia watuna bosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah. Air itu mengikuti air hujan. Nah kenro tati si tati wedio na Nabi tak. Maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masjid sinin na onro puren onro tappa wedio na nabita. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya. Namosi botolo aqua mitale. Tabawe rewa bukan hanya air samsam. Yero we bunge na pake nabita we na ipake yale na rekongka keluarga tali sulori pamasena pong Allah Taala. Tapasi campur wedio pacapuran nah. Itu barakan. Ya kong kanana madari gangguan tapi nungangi. Angka tau pandrita rampe maka iya ko iya tu air sumur Gars nino nanae kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakan itu air sumur Gars itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Cuma kadangkala kita air samsam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakan itu air samsam nabita mato. Sabak watun na melo ipameraja nabita laipui arona. Napayala jantuna na ipatamo ko si di onrong yang di dalamnya ada air samsam. Maka dia tahu pandrita pasarya ko pasarya laibisaiwi atinna nabita. Bisaiwi jantun na nabita ko pasarya. Iya ko pahakiki de maka dade na mungkin ibisay atin na nabita. Nade na macarepa. Itu kira. Natin na nabita mapacing. Iya mitu ni bisay ko macarepa. Nade gaga dosa na nabita. Denang kanan na wala masalah nabita. Hatinya Nabi itu dijaga oleh Allah. Memang dari situ nurnya. Jadi maka dia tahu pandrita pahakiki nabali. Tania jantun na nabita bisay. Tania atin na nabita bisay.
melomi ipak baraka wa samsam jadi yalengi kesempatan gesai jantuna nabitta. Makanya air samsam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabitta. Air samsam itu ko inungi na soriki. Kenapa? Karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Etita nih gare. Hajar Aswad. Ya kan Hajar Aswad batu hitam. Yang awalnya itu kan batu putih. Batu pole suruga maputih. Tapi nasabak marepa ina bau tawe nagesa, maka resonansi dosanya itu pindah sehingga jadi hitam. Ya itu niasang Hajar Aswad batu hitam. Padahal dia tuh biasa batu yang maputih. Namoje baju putih kotoli nagesa tete maboloto. Makiro imak kumatiro batu dosana tau mak bau itu sehingga dia menjadi hitam, makanya disebut Hajar Aswad. Tapi tapahang ya, maka dari nigi tahu mak bau oko Hajar Aswad itu sandrawe-rawe papada nareko na baui limanna puang Allah Ta'ala. Nasaba iya tu pasel limanna puang Allah Ta'ala kolino. Nyana tu ampai maka dia kolawi maka telo mak bau kuma batawapai. Tapi kene denang kana bawi nabi Hajar Aswad na degaga jamaah haji bawi itu betul itu. Pura ni daun na bau nabi ta. Jadi makanya to pandrite tanya Hajar Aswad yang mulia. Tapi gara-gara pura mina bau nabi ta sehingga batu itu dimuliakan. Nah, apa iya kene makamu Ibrahim na bau nabi ta? Ya tu na bau jamaah haji. Makiro. Jadi itu penjelasan para ulama berkaitan dengan Hajar Aswad. Termasuk kan konabita masuk oleh bolana kan ditutupi awan. Itu kan itu pendeta Buhaira itu. Maka dia nabita joka angka alum macuri supaya tak tutui. Dia nak kena cahaya mata sok. Maka dia itu pendeta hakiki. Sitongan na yaro nabita lai jagaiwi matan nasoy. Tanya nabita ijagai matan na mi asoy na jagai po Allah Ta'ala. Apakah cahaya na matan nasoy langsung gesay si gesa watakali na nabita hancur i matan nasoy. Karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Ya se nurna nabita na ya nurna matan nasoy. Na ya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita. Maka matahari akan hancur. Yang itu nak kena tahu pandrite itu tupi awan nabita supaya dia hancur mata naso. Itu jadi barakat natu nabita. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian irona nabita kama kelaki di bala dadanya. Pasatu ya ruku ini ia na hakikat na jenne. Ia na hakikat na jenne. Apa ia tu jenne dia nak bisa. Dia tidak membersihkan. Wudu itu tidak membersihkan. Tapi wudu itu mensucikan. Tak paham ya? Jadi ia tu jenne dia nak bisa mapi pacing. Si salah ya. Makanya kau agama patu bahasa an-nadafah, at-tuhuru, at-taskiyah, az-zakah. Ya ko makalay an-nadhafa paci carepa. Ya na tu naitay mata. Ya ko makalay at-tuhuru berarti hakiki. Ya na tu jenne. Ya ko makalay at-taskiya ati. Ya ko makalay az-zaka waramparang harta. Talua apa pacinga pacing carepa, paci hakiki, pacing ati pacing waramparang. Ya nadena pacing ita ya pa ena sampajang denu le madeceng. Namo pekko bate na solli na denu le husu. Ya nadena mapaci manangi ya namo makana Allahu akbar denu le tega galese mu ko pura. Iya ta pacing ya pa. Iya na tu ampai jenne pa bu nareko tako pura ki ma jenne na toleja taimanu atau gesaki taimanu dena batal jenne itu dena batal jenne demi na waddingi masampajang nasaba ani jisikanni
Makanya kau pura ki mak jenne talik jatai manu tabi saibawan ni aro najisi aja na tak jenne peman na sabak de na batal jenne tak. Demi nawat dito masampaja na sabak najisi kan ni. Megabu tu tomato tariolo. Kau mangaji bi. Natako pura mak jenne na le jatai manu na salamu jenne peman de na to mak jenne. Iya ni rotai manu eme bisai apa de na wat dito masampaja kong kanaji siyo kota kalewe tapi de na batal jenne. Mutanajis mi asanna. Iya na tu ampai kong katau perlu ya. Biasa pacu anak-anak. Pacu anak na lo masigi masampaja napa pampers biasa kan napa pampers. Iya ro pampers na kereko pure teme tu nanae maka anak itu mutanajis. De nawat dingiges sakoto masampaja. Nasabaangkan najisina. Pada mo ikong kataw matoa. Toliteme ta cede-cede. Biasa ka makoro to. Caw ni kare na. Itu. Aga jero nasangi cawa-cawa nga ya. Atau aga. Biasa dena na nulet tahangi. Biasa ko rokok atau suji madaring ka masuk. Iya ko dena na terkontrol makoro. Alaki apa? Iro kapase tapake tutui. Napaki masalara. Ia matu ko pura ki mak jenne na tako masu itu dimaafkan. Nasabak memang tidak bisa terhalangi. Aja tak kadai masu silo si ki mak jenne masu side. Dimaafkan karena memang penyakitnya. Cuma kalau ki mak berejama aja tages sayerotek ke sida peta. Nasabak mutanajis kini. Makiro. Tabahan ya? Nah, ini penting saya sampaikan. Nah, jadi koni sunnah masalah. Itu betul kan lah ada si depe moki. Tapi podai kada selesai kecedek. Itu makiro. Karena kita dalam keadaan mutanajis tapi dimaafkan nasabak lasatta memang. Nah, tapi ya komelo ki mak jenne onaro tapacingi jolo. Lepas semua pakaian yang kena najis itu kemudian dibersihkan baru pakaikan kapas, baru dipakaikan celana ya. Setelah itu kok matangangi perokok nang masuk cede itu dimaafkan. Nah, tapahan nih. Dito pagaga ko di. Iya mi mate kare kemudian ia narona makadaka pasang laipue arona nabita pasang iya. Maka daya kotomelo mas sampajang pacing mana ngije. Pacing watakale. Naji pole di sini na najisi paci hakiki nasabak jenne. Itu ampai kotomak jenne tanya je ti ya macarepai ibisai. Ya pak kene ya roma carepe magi tanero nolai tai si bawa nolai teme bisa ko to majenne 5 emi nasabak hakikinna jagai bi ya 5 he ya mega dosana terutama Pak Jallo itu 5 HP. Iya mega dosana tu liloban relokana layase ya magala maser iya kemudian ya ko to makalimomo katimu lillah kemudian kau tomak julu mata kan mata kemudian ia kau isapu ulu pikirannya ia kau do cile ke paring kalinga ia kau ajewe joka ia narui pacing ia natunang ka biasa patareka maka da jenne teluka biasa tangkalinga di saya sangat jenne teluka ia kau tomak bisa 5 tomak bismillah jolo napa tomak bisa 5 pure ko mak bisa 5 kilo tapayat to kami man niati tapacingi pol 5 ku pol resinina dosa-dosa wattungkai si bawa de wattungkai dicuci yang kedua kalinya pun talingi cahaya baraka ia 5 ku dicuci yang ketiga kalinya tamudahkan ia 5 ku untuk senantiasa mapigau anu madecing ia nariasang jenne ilisari pak dong. Namo batal jenne tak dekto na batal barakah. Yana riasa jenne teluka
Apa iya ko ya mitu mak bisa lima maka limo mo ede to ga beda na ko dioki. Nah satu panderita. Jadi yo poko maka limo mo ki ta jagai biya lillaku aja na berek kada masalah. Tapacingi pole di sini na dosa-dosa engkai pole lillaku. Tapancaja lillaku lila si mata engkai masikiri la koridi puang. Makiro iya ko to mak julu mata na ta jagai wi pakitaku puang. Tapancaji wi bercahaya. Talaga dosa-dosa pole di mataku. Iya lo. Ya narupa doang nge ya seteluka iya ron nak mak julu mate wad disabatal. Nah, apa ia nang katau biasa kaya itanai pak bu maka dapet ko cara na to husu ko sampajang estas. Magi aja ko to pura na soli na pamanang imuba. Angkai sandala ko korong kay gunci na pamanang nang kami matose ta bu iya miro zaman na. Pura pikata beret tayo nang ka. Iya, ang kami matose tangi metom itu tugas na. Apa pada lihat tu ibayati balisi na talak ni matong ko tanah. Yan ang kataw pura kawing ang kanaw tu suloko tu. Ni kasan na. Dasin si bawa dasima. Iya. Iya na pura bot kita. Jin yang menjaga laki-laki namanya dasin. Jin yang menjaga perempuan namanya dasima. Ijanci memato. Ia komule pasarangi tu tau siya lebih nengange lau pasangi mahkota ulummu. Iya na tu dia na paja na papangewa. Iya na tu ampai mandari tahu yang macanti ini ta balai bolana na bainena. Iya na tu. Iya na tu setan tu. Iya. Makanya dalam agama disuruh menundukkan pandangan. Iya. Aja nak kada iya ko yita mo pipa mula baraka mo pak. Kedua pindah padosa enak kok. Tundukkan pandangan, komeko salama. Iya. Ika makiro, tapi je mako ko amareji. Apa de sini ta ya lolangi ko si HP be. Ika makiro. Iya, na iya HP be se talopo je. Tapi ini minonro itu ya kota pakai untuk komadeceng ya kota pakai komajai cecawali ya tu HP be. Wat di makasola wat di to mapedeceng ya kota pakai mangkali ngacara mamakanja tapi ya kota pakai tipu itawe masalah. Ya makiro. Jadi di minonro mega tau maka dapat balia HP maka ada dapat balia tau maka tanemi HP pak balia. Iya ko HP aja kita pau ya to na pau dan ne makutiha. Ini minonro ye. Kemudian pasangon na apa to? Ia to na tu ampai makadana bitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Ya sakarang yo ko na bitta taude na sewa dan naliwang italu ngaso. Iya, jadi ako meki si sala dua ngaso na. Aja naliwang italu ngaso. Nak dampang mo pagamay ko syeso dua ngaso tapi makena bita aja naliwang kita lungaso nasaba makade la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa lebih dari 3. Iya ko syeso makana de pa ule mak dampang ustaz nai wani manaje wa pangewang na tarima mo pagamay ya ko makade isang adiwani angatani nasaba iya naliwang itang lungaso itu nasakarang ni agama sakarang ni nabita jadi ako to si sala dua ngaso na iya na marepa upodangi itu di jamaah umrah komekilaw umrah aja jolo na yaro turus koporta imun ripi lauki jo sapa iya rotetewe si sala lauki siya dampengang nasaba na moloki Makkah na rekosi sala kita melo syarei nabita na kada nabita tanya anggota aku iko nang katau mewasi sala na puro ko podak maka la yahillu lil muslimin an yahjurahu pa salasa layalin ya naliwang italunga si sala ko deu tarima ko jolo rewa ko jolo ko romilo adam pernah pawa ding itarima magan 32 juta di ibawa na pada ni tarima. Magini kira-kira. Iya pai ko jamaah umrah aja jolo tendek lo ki jo sampai rotewa si sala ro. Telo ada sia dampak-dampak iya na tu ampai maka de komelo ijo kata saling bersilaturahmi.
Aja na yo rurusu aga mo suramatu aga mo cangkiri pernyaga aja na rurusu maka may kay balo ko Jakarta. Aja meki mali ako may aja na tahu rusu yero imon ripi. Nasawa kapang apalagi ko tolono ko ro macan ni matawa labbaik Allahumma labbaik nakana po Allah taala la labbaik kalak dega gamuli ko lokkoy. Magani. Ini penting saya wasiatkan. Iya. Tapacing mana ngi jolo iro de pigaan re harangi maka de nabi man akalal haram lantuk balu salata wa dua arba'ina yauman mania nigi tau man re andre harap 40 sona 40 wanina de ni tarima pak dongan Muhammad Rasulullah. Iya. Na mega tiasa ngandre harap pak tomak balu na tomak bal le haratu ya tu. Iya. Mak balu waju ki kada siapa juta 150. Nasawat di gasiratu nasai de nadapi modala na de pagaw saro padahal kana ro nasaro sisa na melo made te nasa ye tala ni pale mula balu. Iya na yasa pole ballewe iya ko iya na ro na di ero tala ni napatalyang ngandre manasasi jammu iya maka de nabita kasi lesi hadesa na ro nigi tau mali pakeang 10 dirham na liangi asera dirham di halala si di dirham di haram tako na pake mas sampajang aga na sanabita deni tarima sampajanna denah kada nabita dena sah makarami deni tarima apa ya tu sampajange telu nomor sidi ipigau nomor 2 asah nomor telu itarima. Jadi ipigawi deto sia tu kai tarima sampajana ko de na jamay. Jadi ipigau asa itarima. Angka sampajang ngesa tapi de ni tarima. Yana tunasa nabi ta maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya. Denenre ko langi. Itu bahayana. Jadi itu sampajange pak dia nama gampang. Iya ko asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makade asa rokong 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresalam. 5 mi baca wajib. Ko sampajange. Jadi aku mas sampajange yaitu wajib 5 mi bacana wajib 5. Kega Allahu Akbar takbiratul ihram. Fatihah disebut Fatihah di Alhamdu. Alhamdulillah. Kemudian syahada si bawa salawat uku tahiyat. Tahiyat pacapurangnya. Beresallallahu atau iya milimai wajib uku sampajangnya ku baca. Tatto mangoloko Ka'bah tania baca. Roko tania baca. Toko pole roko tania baca. Suju pangkau kemana mi rogaraka mani. Jadi ya tu wajib ku baca 5 mi. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 ta suruh di masa pajang. Kecuali deh pana pala iya 5 ta suruh di mate bawang. itu iya ko iya rodena pala ya Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresallang. Makundru to kan. Iya. Makanya ko to mas sampajang na dena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar. Purayro ka doy tita. Ya ko deta pala ya jud ta baca. Sunnah mi itu. Sunnah. Ya ko deta baca de mi ta lolongan ngapalanna. Iya. Ke doy tita siaga ta pala. Siaga ta pala doy tita bu. Jadi na 10 tu pa doy tita. 10 pa. Napa ciri tapa lah? Engkau pas 10 telu deh. Kira-kira aku deh na ciri tapa lah? Nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu 1. Oh. Maka memang enggak nule 2 napa lah? Yang kedua, inni wajjatu wajhiya lilladzi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id baini ya, memang. Makia.
Iya tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila dena puluk ko meraja. Dena puluk ko. Matangami masampaja nabi tenang katau terlambat tama. Jadi pura dikata derek nabi tapi dia pernah baca Fatihah. Nata langsung nyero Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Napa mamako? Na denang ka di Pak Guru kada baca yero. Yero sahabat mamako to makan aja nak kata lelak bacaan ya to terlambat ya to iya pure mak beresalan nabita agana sa nabita pas pure mak beresalan dena sikiri makai manil qail niga yeron na pawiro mamako iyolo pa namoli na alinga ngato nasa magi je nang kau nak kapau-pau di nak di Pak Guru makoron tapau-pau bawang makan nabita manil qail. Siapa yang mengotakkan itu tadi? Enakan liman kada saya ya Rasulullah. Agak nasa nabita. Sahabatku. Ia tun nak mu baca nasabari lawitai malaika no boleh lagi. Make daca tak ia tun nak mu baca napa nak kiri pe marewa lori pong Allah Taala nailaw doang ako supaya itari may sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja toliro na Pak Bukar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila na pernah baca ini wajahtu ya baca ngi wallahumma ba'id baini. Makanya iya ro takut terlambat kibu iya naru tak baca napa mak baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Napa tak curi ni mang? Cidi doa itu. Cuma ini pasti sambung itu. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Ini wajatu. Makanya itu ini wajatu ke koyae. Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Eka makiro. Itu kuncinya. Jadi pisamuya sange ibtitah. Ya sangi ibtita Pak buka. Ya kongka gaga melo ita may ibuka ijolo. Apa dia itu tama. Makanya doa ibtita itu adalah doa pembuka. Aja to sinadeta bacai. Aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu pas sampai kunru ya tuh. Asaka sunnah itu. Tapi ia kota palai rogi ki kodeta bacai. Nasawa iya tu nas sikit dangi malaikat na catat. Jadi makan jalan ada tu bacaan ya nero tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka dalalu iman tasapi. Iya kocit di misura muapala. Degaga sura muapala selain na Fatihah. Fatihah bawan na baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah namu ala pangupu. Jadi baca ni alhamdulillah kedua. Iya lo pangupu ni kau deka mu apa lah lenge. Onro lo mona ya sengi sampajang. Pak iya tu surah imunrina sampajang. Imunrina Fatihah ka sunnah mitanya wajib. Tapi angkat tapi nah. Si di hurupu tabaca lalan na korangnya. Koto mas sampajang. 150 apalan. 150. Ciri huruf. Maknani bawang alif lam mim. Siaga nih. Alif lam mim telu huruf. Berarti telur ratu apadatu 50 apalannya tu napai alif lam mim baca. Maknaki jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf. 10 serah huruf nakali 150. Jadi yana tu ampai maka daya komeki mega palatta koto mas sampajang palamperi bacaan. Tabace arua pulona ayat na perokok hais. Mega.